Kesiyore Ngucu rero hano batavuga icyiciro hari Ankara Gucu ubwo hari na Ankara yindi aya Ankara Sport iratandukanye urumva Ankara Kesiyore Ngucu Sport plus communément appelé Ankara Kesiyore Ngucu, c'est un club de football turc fondé en 1945 et basé à Ankara. Ankara ni umurwa mukuru wa Turkiya. Yego. Le club joue ses matchs à domicile au stade AKTP. Icyiciro kandere stade siège championnat actuel. Deuxième division. Deuxième division. Deuxième division. Ikina muri deuxième division ubu. Yego. Urumva? Ikinaga deuxième division. Urumva ko ni icyiciro kizwi. Yego. Icyiciro kizwi. Icyiciro cya kabiri urumva ko kiraremereye. Icyiciro cya kabiri ko kiremereye. Ngo ni ikipe yitwa yitwa Kandemano avuye mu cyiciro cya kabiri muri Turkiya. Okay. So ubwo Kandemano ntabwo ari Ankara Sport ni yindi. Abafana ba APR bamwumvise? Abafana ba APR muri tayari? So ubwo ibindi wenda tuzagenda tubigarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Nejo kuwa gatandatu abantu barabizi ko tuba dufite ikiganiro saa 4 kugeza saa 7. Dufite ikiganiro kabisa n'ibindi bitandukanye tukagenda tubiganiraho. So ariko abantu bose nabonye abantu bose bari kuvuga ati His Excellency ijambo yatangaje ryari ryo ni ijambo ku ijambo rya His Excellency rero umukinnyi we bamubonye ubwo nabo bamwishakira ari amazina. Yego. Sinavuga ko ari muri Turkiya.